twethagirwa tukithunku tukichonkona na gutagera mantu raja dire twajagitana mbere ndene county Meru na Kenya ndene ndigoro yonthe ya Kenya ntukwa narua tukatha twimurekaga mantu county Meru turuga ora ntuko shigweta na utukwana mantu ja Meru no utukwana atongire beto bakirita merio yao itudire tukithikagira thirikari ya county Meru rungu rotongere bwa governor Mutumanto Ithingia bara muthenya jo goro turonere akiruguria mashindano jaranda kuthomera kinkathitine na harua je National Music Festival na tukuthikira ugia bwa borararirie ntuko egoro kagite na gakurugura Mount Jaja na uga nandi investors iboneke na kuthira bagicokera Meru na Meru nithiritwe ina thiri kagite na gaka itwara thuri nyaka tukiona kinya kiri nteto cietu na mitandao na tuona kwina gikundi kirombera kwithirwa gigicemania na ureno wa munini wa rais Professor Kithure Kindiki na gikundi giki nikia antobaraba kuonekana kugwata mbaru uri wari governor obathatu wa county Meru Kawira Mwangaza na baonekana bakiuria Kindiki gutigira na gochokia Kawira Mwangaza kiri mantu jegi otongeria bwa county ya Meru mutagari jaja na jange jamege nkethirwa nkeja thujaga nikenda ukamenya mantu nkuruki nkurikane turi ndene ya Facebook live itara Meru TV Kenya turi ndene ya YouTube itanara Meru TV Kenya kinyayo na nkuruki 101.2 FM turi live itara mbere na gututhingatire Kenya rutere ru na ukethirwa ukigwa rukirirwe tu uraruithirwe turugita na mbere bugani watu antukwe narua nethire tware mutongeria kiri ndwangi kathumba rutere rwa siasa kiri mantu jegemera na nkurukine muthoji wa siasa na ethiritwe ari mamwe barabatigirire ni bakuchokia kana ni bakugarura utongere bwa county Meru na kuma kiri former governor monka kiri governor okagitana gaka Mutumanto Ithingia bona mantete karibu sana asante ukari atarokiro naru mutumara wa irubui yes ndi sawa sawa na kinya Meru sawa sawa sipokuwa kapio kaparindi kaiko kyoniki ntuko nengo kuthikira actually kintu kira kwambia kironde uruga Meru sawa sawa Ule mbigware ndokiugo meande muntu gathoka na kwi sawa sawa ri ungio kuona guti sawa sawa no tanga gwira agende no kuona kwi nae ni Meru mengere imbinge cie Meru yes na itwirigirite ni babaingi kinya kiumia kira kwi na games cia assemblies cionthe inyechi kethra cie Meru siketha cie Meru okay so mantu ya maingi muno all right kethi mu Meru rukiro naru ankethi mu Meru onthe arari ndimwire ebwa nonto bwa kwithirwa mutegerio Meru TV na ndimwire wendelee kutegera Meru TV yeah karibu sana Mantele asante na kidogo nkethirwa nkiambagirie na mantu jara tone jagitana mbere kiro tongeria wari umo baria bwari mbere sana kweberia former governor gitini iye ndo gite kwitho to tije na bo push muno kire jimere kutha ya governor Mutumanto Ithingia itoronere kwina gikaro kirari kwina mushemano jurari ntuko egoro mushemano jurari jambo mwe bakari na ankurukia thingati bakuye ba former governor Kawira Mwangaza bakendikithia kiri munini wa rais Professor Kithure Kindiki achokeria kairo tongeria kana achokeria Kawira Mwangaza Meru kiro tongere pengine kumani na manto jajo ndoronere abonamantire omba concludate mbere ankwenda kuwa professor no acethe saseti mbea nekareta thina Meru yiringi thina turoretha nicitumite utibwo kwina magamba kotini omba wita antu ba murengo yumwe na bea bakwira ochokiora netuwe wengire te professor wengire Kawira ti deputy president wengire Kawira kana president Kawira ngiro county assembly Meru Kawira ngwe senate na koti emwinga so rira atongoria kana antu bara beti mushemania ne muntu ya deputy president baeta kwa deputy president abachokeria Kawira ndikone no weso bo bachokeria so kwi siasa professor akentertain rimwe irete thina Meru na yathurane Meru saindi nya rira turi athia ati bamutuma tukona antu baite kwa muntu na bamwire na bachokeria muntu tukainga batu tukanjiria kuthwania so ntukona yo randi baisite mantu yo ya kara arerete professor ntu weya kus riro etantu babwiri kwe bakaria njende ro betite bakwaria kana biro kwenda but mantu ya county Meru thai ku ya rikotini kote wa appeal
akethwa no injanji barera mathakome na bachokere tothwania kome no ari akinya kome no atombo change uwe banjanji barabene ambarira ku anto barabe thieti bakawira na kinya bote bo yo barorona obarare abontu buri kwawe ibe kubona nata bareta iteto pengine msema ogo no right invitation inya wanto bari ni baitu to kominya but tureye ko bata bare bandaye some civil officers bamo barabe thirikari ne mutuma chief officer bamo yatiani ora mobilize chief officer inya nara kwetu embe ko kwerekana barabara etiku chief officer bamo kanari tungwe wabe thirikari ne weye mutuma ibo batumiri wetanto na kinya na aimenti ni kutoania no bo baraetenete baratumiri wetanto so batu tore ya kuona mushamani tu oro tutirisi kuri anto beti kwa professor no ntoke akwithura tikayurari mushamani ko itho anto bonde betho abakemya kwena delegation yetete anto plan yarera to eta state house to ethora tukemya wa anto betho bena nya notice ya 3 days bakemya kuri anto kuri atongoria baeta kuliongera munena fulani ndekera ni kundi kya muntu tu kundi okera kya ntumburi kera kya launsa kya bwida bari ke mengere launsi kya makera kawira thitha cia group wera list wera ya tumiri ntumburi nera tumiri na kwendia anto kwa professor nkigwa tarire uga some of chief officers na tukitarire ta chief officers mdosi kana boss wa chief officer governor pengine imbiomba gutuma chief officer ore under governor na ore mdosi wene governor ore current kagita nagaka eta contrary na kugere maybe in one or another kora boss wa imbi why such things minyare mo kya ko anto change kana kya wetikiria anto buritanira ngwe baba wanasha akoti tukomimbi bako thithia chief officer akinyari tingwe bamo bathirikari ebedre tobakethwana cia barabara tangwe na ngavana ora wetere ebedre tobakethwana cia mbua akorochoka kana achoka utongorie ne myaka eleye so ibari abakiru yana thirikari ira baiyo anto abethero bara itungwe ba thirikari bari tangwe na thirikari ere kuo bakethero ibo bakuritangwe cia ku so ta cia kuenda kuwithia thirikari ye ikuo anto yende to kuera ngavana ethero makini muno no ritanie na ntongo na good deal na nkoro embe okithwana cia ba change baetekania thirikari ku lakini ukethwa tio mathwane yo kusuka kwithirwa ukakwithirwa anto no bamobilize bakaendwe ni anto na be thirikari ne ku baeta kwa wengwe tikona wabwiri nyo takanya kaingi na bwiri ku kwithirwa akeminyana umire ngavana na kuri anto ba believe na thirikari ya itere uti thirikari cia cionthe inyeke ethwa ni yo yero ate kaire mbere ire akwithwe na mabandiliko ya manene kusuka ria kuthithio mabandiliko anto babombo sabotanji thirikari eku mya thirikari ire kutha yura wayete meru imutuma so na buri guthwa keminya anto barakuritanira ngwe na bo keni ete kwa kiwe batige kuthwa loyalty yo ke muntu ngiri ndi na information okay tikankuwa bonte kominya kinya lori cio umiretiania muntu uraiketie tumunya mwanka marieto ira rumete embe tukumenya mwanka nura baretete na nyire rumete imenti tukumenya nura baendeti so tikatwa bawa tikanka baeta marieto tv ne but tuka make sure tukwa mdosi information you penda oya tu ashiawe. Does that mean Bonamantele kedra kwena muritingo gweto u atariria okudithia that sabotage for example what about ngogira kurita nacio pengine atombe kuthithia nyango na ground na make sure governor atukurita ende ukagwetha mtu no sabotage akiona ri ayara umwe ayara bwiri kubwithia na bwithacia abwithacia kenda uwa tacionthe so imantu toleletie ntuku na nyendera eta bamwe tv na oringi ko ningwe ngavana kwa mwa si wa county ngavana no president no munene wa county ya Meru so birabu ida si bitu itikana cia byo kuso tomba wetako kubishana na munene waku no munene wetu batungu wetu no mwa device na device cia wa device munene I kanya kawe kwa mwa bura edada ura kadito tomba mulasimirie thithio ethi no kwa mwa device no akamuimbia kuthithia lakini bongo endo kwa kishera
na mbakishira anto former governor kawira mwankatha ingavana Meru imutuma na professor atina deputy president atina nyayo muchokia mantu yo ko yari njarene cia Murungu na koti uyu womba bachokia Murungu twakenda guchokwa gitina kana guchokwa ati komi guchokwa guko baraua keni wa achokwa siasene kana ni uchokwa etine anything bila biomba ko gwithika thai ikwendibwa Murungu na njanji ura wine yamba riu no gomba kwamwa akiri bombi cie inya njanji akiamwa yamba amwa na ara umabure na uma na abure akenya bonde na Meru bonde ibaicie kawira nengero seneti nengero ni bunge na koti ne mwengere so mabo na nya Murungu atereka badu turomba muno Murungu ato akarodo chokeria mpange minyo karomba Murungu akoria murimo kawita mbere kumuromba murimo uyo tigochoka so batu mwira tukuritae nene turi athia tiba mutuma na barabona Meru thai tena thina ikoromba Murungu tutigochokerwa thina utware ayo Meru ukakutha Murungu na turitire kawira utibwo nkona agatomba kwethia Murungu etigirio chogeria Meru kawira ringi so bara minya utemuntu uti wafuasi bake bakai kinyaga ndafirira engona aralevia amwe na kwithora je ne murete na atiere na nto bake waaminifu baro umwaka aita so to ndandiki tutu gutoka wira ni bora mwankinya ukiora shuo tomba kinyo ature aruyo tomba ko ora oremo lazima gutue na tunyumo to ithada right twakana na itarite gora yare yango ikariteka kono baba ingi ba chenjerie inya bara bari bakawiri ba chenjerie barone bari kiundune ukakwithurwa barabara cionthe ni kuthithwa sibitari ni kuthithwa gweni kwendelea Meru bweya so nto ingi batiringa siasa no nto bwa interest no nto batiringa siasa akabe tena medho akabe mitumumu ibetho bakiona imbi but anto ba Meru baba ingi baumire na ubari kinya barabari na uko kawira baba ingi no isi baumire so bara na bo bara komba ko manage aboria ka appointment onto ko kende ke baeta beta ntumburi baeta bakarea so nto baturana tuerende ko nganga nabo right. Yeah. Kuna mtu ada kuga good morning ekethia sana monthly. According to what you have said, it means that it is true we have Tonyoni Muto in the county government of Meru. Is that the case? 100% wako. Na tunajua. Kuno mari taru Tonyoni Muto letumairo it is true that people bai kuo kusina ina nto bana bari okueno muno. Na tikabanire bonde. Tikabanire okay bai kuo na itwisi agia tuthwana senonto aidha munene athwana senonto ni aritungo ba county utaya ekwendelethia ndo imbiki utaya kuendelea kunganga nabo barita ngwira babwiri akinde ko nyanto no batibwa nene no okanya ka urutangwe na okari akurita ko thithwate. Wow, right. Good morning, Mutuma. John Moshiri, aspiring MCA in Ntuma East. I think my governor is soft. Anapaswa awekele Biblia chini, achukue nyaunyo, aoshe hiyo boma. We have people who are betrayers. I don't know. Governor is soft, bana mantere? Batuma ate soft mutumeria Methodist. Na iba ekera na ara kwetwa muingone ukagwiria makosa mnoke Methodist no romashwa so ararita nguye koromia tika soft karenda ko utika kama tithie muntu makosa utaona akiri raka rike kumya we na makosa no saindi boneka we na makosa I think ate soft buanto bakothwani muntu omitaratara ni abwitha shamanto yawe na mpango utomba wito mwera bwithia boru ari abwithia karante kurumbere lazima wengo akarenthi aoleli ndi anto no bayukie tikugwetho softbo kaenda owo unto bobo kwero bolikwe takwere imoto reverend Methodist na keoreta meonda mbere ndari Methodist so imbishi metaratara Methodist lazima kwetho kwino saindi ponto bokuga
Okay. Othoko kwa muntu ena makosa yana ila lazima udhibitishe. So kwethora mutuma kari utikae soft. Unkwelewa waku na Kenya woni nkakori wombwa nethi bu. Ubo muntu oya kiboko. Athambe nyumba. Yes. Wende mwere ya kwana. Usinaronerero. Ugakwethora antu kwe muntu ethirikae neke ora usikana kubanga mucemani yu. Inyethora ataitire no rabangira antu beta kuwa mutumari twetine kaira thano. So nako wana nyawe. I think usaidi barenda mbui buranire. No turegere haka active. Thank you. Tudro tukebagera kidogo tugacokera ntuku inkaithiri integiro governor mutuma gitarira na ugakwira mibango ekite mari ya arimi bamira itegiro riko arari na narandi guruko rito atambichedo irari. Thero na mairi thatu. Exactly. Na itudhikirire nyarukire MCA kaura no deputy speaker kinywa gitarira mantu zo uzamira. Bwana Mantele pengine what is cooking ndane ya maybe ora kwena governor imbi kurugwa kagita na kaka kire mantu za kwena a lot of problems iko tari. Mia mutuma ndakore mto mitaratara. Twikweria mantu ya mira kuthiatela nara na national government itonere mwe sheria ndi kurema na tuona county yongwa kwengap etiete ikutho bibingi muno pia gutuma cartel baraba ukuma kuya nto beto mirabona kanya to ukuma. So nonto county no weso bako dhidi sheria kuhusu kilimo manto ya mirana ambi counties si no weso bako dhidi sheria sinto biraba barema. So tuonere anto akorede kungangana na cartel Nairobi na tuteno weso bu katweri kuingira cartel sheria sia county. So kwena mbili ile assembly ya Meru county assembly kwe mbili ekuo na itwirigira ya tethia mantu ya mira na njire nene. So cause utinjire nge yo tethia mira iwekira sheria cia toma antu baraba uramira batikaure bate ukume mira ene baraba kwenda. So bakinya break ni county abakinya break negetho kwena mitaratara bangito bobo ya sheria think ya tethia ribamira ya thoko Djibouti nyayo itukomieku lakini ukona governor ate amiarerie question ya kwenda ikinya ibakwaria na waziri wa kilimo Mutaikawe na PS Rono kuona thoko ya Djibouti niyo etekea wita na makatel mianga bana ti muntu otora kwaranga shemanto utheri imuntu aenda kuthiatela manto akawonto akomenya no bombeke. So keno kona utebu ara waru wakwe manto ya kubangwa. I think ato mwe time aya bange ndonere bange bakwanga thoko Djibouti ange kwa nganto ba apply license. Lakini ndeko mwe kwethora kweko miya weta TV ne kwanto kuba matumaini yateo ndokomenya kuteo nto boboya. So yo mikakati ngabana kwenda kuthithia na ministry ya kilimo through hapa kenda sheria cia county na ciafa cietaniria kenda nonto miratika yuma county mbige yuma county ya Meru mirere kwa sport yonde yuma Meru kura wena nguvu muno ya kuolele manto ya mirae county government ya Meru. Maramantere twareria na thimo na Daktari James na kiroria kiuga mantu ta license na interview na naonekana kuuga yes application ni uthaye kethera gifevaga anto bonde tukufevaga few ndoko me wanta ari riti matata I don't know ndaonete warete na Mumeru no wakanywa kama takate asheba kuwa nderenda we yo muringere ringi kuma ntukwira akwirere license ku na ndo iba apply no ra apply no winayo na no rate thoka kwikinyia tondu kimwe nara awa kuse wa nchume bile mirege tho eta Djibouti inya mpango otiri. So ndenda no nto we no arashawe omuri James uringi omuri mpango yo wari license ira we ndo ba apply ibana bai na ibana baraikemera. So manto ya kukashia nto ya itokinya muthia nto bare ndeti bara bakashwa na woni manto ne amira bontu ire ntawa kukombeka nto butumbeka. Kwa mfano rira twaenda cia Milan London na Holland woni tikandare ndare exporter
nde sport ndatuma mira London na Holland rira mira ya Holland ya twire kuingwa nontu ni yaingirwe mbere ya London andu ba Netherland ba eanite notice ya 1 year riu ndari intari na umo bwingi suzo taishimbi bukuendelea atongoria bara bari mbere twara batucethere ngemu yontu gukuigwa James ecethera antu anyingi nya James nontu na ndagitari nari ke ngurupu yu batu antu bara twatuma mira tutaishimbi bukuendelea kwa ya no notice ya miaka eli mwaka yumwe 1 year tuko 365 chakwa mira ni uru onge oyomba kupaka wa kusine kuendea rukoro rwingi nariko nara Netherland twacethera umucetho ya kilukirwe ni bunge ya Netherland kuchinji onto bukilugetu bunge Netherland na imanto ya mirano interest yo imanto ya maumu tweterere ntuko 365 twicethairwo umucetho atongoria bari mbere tagura miaka karibu 14 ithiriru ndari tutae twikumia muno tuminya kika tuicie manto ya tukichinjia lakini bara bari mbere tubatukirire mwaka yuonthe buburaura mbere Netherland iraura mira ya Britain ta London mira ya Britain ni koti ikotonda ya ingire anto betere kotini barua mira ekuruba Somali barua mira ne kuthuki arume bo bari anto 147 so ya no notice koti ya na notice bo challenge ba kwa tuika batu tweterere mwanka ntukwere ambare aiterwe kwa tuika inde mira marufuku London ile anto bathungu thawita kumithetera ntagura gato keithai tigingo kusi twichenja manto ya maingi muno so itwira ya anto beto uma etho kwithoko ereo ira anto thoko ona kukari ona ndirirwa baberete ku apply license ira cha nara baba ko wake ise ku import ni anto ba Djibouti ebo ba apply license cha ku import Kenya na muntu wa Djibouti atemya ku apply iwo ubatu toburi go Kenya toke license ye ku export na wake yawa ku import kenda bo shamaniria ade tombo mbira unika ka apply license Djibouti import mira Djibouti uburi ompa license ye export kenda Djibouti ne yana license ye ku import I think ibo manto ya biashara yeta endo ntobura James ya kwera anto ndokasi anto the kusi wengo kwa omwaka omuringire nyarwari omure James no twirire me license ni ku apply wa nanto bonda bakaciona ti omwana irese Somalia ibana barona ibana bena shurwari ya Meru na tumba kwera endia mira tani awire mira tani 20 Djibouti yonde tere ya mira tani 20 yo tani 10 na yera gato kwa yo na Ethiopia so ntako meshia tani narita lakini no moria we no ethero na umebungi no ethero yena weta Djibouti yeta Somalia pengine no kodro kwena challenge ya maybe bamobare mikana biashara kodro batena no ntukigoga kwe anto bare guru bakogeria kwaere ne kana kurita meri orongo ezade kenda bayenga iko manisha anto betumana advantage maybe anto bamba batukwere bakereke kwendelea ni othina thina ni anto beto baketho batikwelwa nuntu muntu na inyimira mira ke kurira miundene ora wa mukasia ebwathikiracia uyo mwaura muntu aitwe reta ke daktari tetho na ume so daktari agagwetho ari umwe no athio no abwithirio ntu bubui kana nyamu anda witishe no ntu muntu tebia wethate so anto baraba ndo tumira mira na siasa baraba nda ko ciokiria na siasa na no ciokiria kwa ntu kwinkai nyanto barende inyo abakaceru ari o itareka ibakelo so bo ya advantage gwethero anto beto bati kumenya manto ya maingi bakati bakoya advantage yo bakaceru ari ruyo auke bwa betho ani no bakacia anto mwanka 2027 ibyo tuma wona woni rirwa kinya tumeshamania na yadhara kinya ngavana utima ntorona ari ya mira ya maingi itwa mwandi bese to marekana na kwaria manto ya mira kato yabwithie anto atutura kwira ndo teto ira bete dada ibyo tombe na anto bara bonde baetembe ugeta muntu weta gutugiria mira itundu kia mira the other day president ira ari kuna kindiki no ne ringi mire wati na twero kukabwa
mwaka tha itoke undune turi so ngwenda antu baminye antu arima mirate antu bokacia ringi inyethira antu baingi batathomere ana bo ibathomete ibakuminya gethiro imerere wita Somali tukumye thina imbi na inaeri kinyana betu ibakugu bakone ina thina cia miraa indi bakoya advantage ibari ura mutumaku akatwerie ke boto kwamba bwethada bombeke tutikwenda nya muntu eta na arata gwata miraa turekia miretu antu betu iba inyimwa nka bakinya muthia yatha imiraa ke utawa theirore miraa yethero antu bakienda cia miraa bakona mbecha the period ye kuma mweri ya mwanja mwanka mweri wa 10 iro antu baura cia mbeca cia kwendi nyana cukuru mwaka uyu yite kusi December na January gwetha gutena mbia cia miraa rira antu betu bena thina antu bakoya advantage yo bakacia so wenu tukwatanira goria James ri akwira antu barabonete lessons katukothe twira na tutuminye no nao kinya batu tubori njire ri kubatumire barona kinya batu tuchwe twenda kuruta biashara na Djibouti. Alright. Kiri mantu jegie kwina report turonaga nyingi tukerekana pamunya baremi bagitete miraa miundene muno na bangi kwambirie kurema into bingi part bakeba ya miraa. Is that the case? No kari na unde guru ikuthuki oko garabo oni kwentu kwe mundathwanire kuitanga yego lakini ndawa tu nuntunde ndikila ini mbere ya tongoria nkoro antu moyo antu abaingi bachenjetie baraba kumba bakanda into bingi ikinyite au iyo kiwango ikinyite yaumire yotheri utimbia minya mirabo yakarererwa mire mingi rimana irrigation mirere kwa export rimana irrigation ashomale bano ntone anjanja bona bukuria kukundia miraro bukuria omemenyera kusoka ya kumenyera mirere ekurimana royi etebwa bakona bukuria omemenyera baitethia maurintu kiomia kemwe anto baiwa mirere wite kiomia kemwe bonde omuntu akamashuka kwetata kuigira yeke royi kusimira wekera royi 1 week 2 weeks mira nebwire babwitetheria kiomia kemwe iteburu kiomia kiu kingi no nto bakuigwa mireo kinyangiri 60-70 kunia 700 per kg anto bonde bakaigwa mira nira okirire omuntu nto rwerwe otiare orende anto bingi bakamiri bakuthura bwao kwibo bakombora andu iu boekera bwitherwe munde yakara ura banyanya wona nyanya rimo omba kwithira ria tibarimite kilo ni ukinyanyana ringi ugethera kilo chiringi 20 ni thiringi 10 ikuro indi hinya mere yo yakinyire so anto bingi ni baitie kiriki abaingi anu bakwo ntokora ni gwako rukinda thwaniri ndori ndimire ndie nkithugo mairarume nkaroka muranga gwe kundo rwe kana miraite ebwithiru iri miro ikiro bataliza na ikiro mboleo alafu ithiri muntu ngi nkuthugumira no ndi maira so mira ni kijithiti antu kwa wango ku ni utuma wona antu asilimia kubwa ya arimi ba mira bakiri beterete otethi kuma kingavana ndo ngavana inyo imwathiri wo mantu yambi ya mira inyo mireke mbisi ya mire mingi nara kinya we yeke te kuona kwa wita so akitethia yeke antu awingi bena wirigiro atethia mira na kwethirito kwina antu bangi au nya ki ministry ya kilimo ba merweyi na bare moto tethia lakini mutuma bora kuona akisirikiana na thirikari nene mire kona njira katu kona njira awure mire lazima yone njira na njira assembly tu ekilokia bili abarombete bamukilogeria I think mantu ya mira yakabwe mwananchi wakaenda kana murimi wakaenda bwana mantri na nethara wagikiro ke mix yeje matuge like ita public participation ibudi ibare yerwa sikathithwa thirikari ni kubanga bill ya ta assembly lazima baeta kurua maoni baeta kuwimbi bakwenda bill yethitha shwa mbere then yeta bunge ne ta kuria maoni but kinya mbere tuthwania ria njira yumbo tetheka arimba mira bonde na ciama bionde bira biuska biri mira itwashamanite kwa ngavana wakilisi bo itwashamanie kwa ngavana na tomwa rutha tomwira boroko ni bwatethia mira batu twiri turugora mumero wa ikiokindo etere yake oro kusito kindi batu boroko no tutethie munene nio
mengire ke mweri wake wa mbere ari ofisi na chamania na ikundi bionthe biromere yari bibamira sakosi cionthe na union na ikundi bionthe twacemaniria yawe na tomwira batu na tutethie burakaumba so awangi ngwe ya county assembly baba komenya njira yoyo okelokia bill baketa na uguria nto maoni. Okay. Yeah. Ibega sana. Good morning Meru TV, good morning to Aroga Yunese Kaigongi kuma Antobeto Ekiongo. Mimi nimesoma na Miraa kutoka nilikuwa mtoto mdogo, lakini kwa sasa ni shida iko hivyo. Maombi yangu ni kwa profesa alisema atatuokolea. Sijui kwa nini amenyamaza. Akura profesa ugetaga agokoa. Maua. Mare Ruto. Na Ruto araua manto ya ndi ya Miraa kuma ruareni profesa nedada. Atha ndirira mithika ari waziri ya arua mithika na kuba ikirengo ibora cwe. Rira nyuma ya awire profesa no arua manto yambi ya Miraa orako urua kaua na bibi ingi nya Miraa na urua. So ndenda muno nya profesa aminye micemaniera Meru bie kwenda imanto yara twiriria bwithike. Anto bage tuba mwire tika ewinde mwendete muntu enu deputy president nu ibashwaniri lakini profesa bibi omba utethia Meru tiweta anto bakawira tiweta ngurupu ire kwa kawira achogwetene bibi omba mutethia thirikari Ruto Meru bakabwithia Miraa bakatetheria mutuma governor tukuthithia security ira ng'ombe cietu ira cie Samburu operation ikathithwa ng'ombe cietu nuntu icio nao hinya mwanka thai ciachoka akabwithia level 5 wira wirere kama level 6 barabara ire ikwamia ikathithwa batu tochoka ke thirikari mie bitu kwenda ingwe ti muntu mwire turia hapana so profesa ndenda aminye anto beto bibi ombo tuma ya mao anto bamuringira rwe imurio yura Ruto amwikirire mongo yo Miraa aka make sure Miraa iwita Somalia tanire iburi wita kateli baraba kura Miraa baraba kwenda aka make sure bakuma akikuma yakwirwa na akirire so umeshamaniera ginya ya tanto milioni ginya ya baka wira ari bonde ba yatara bate mutethi na ndenda ginya profesa athime bo ya nere mtoka wira omwe ora mutuma koroma akawa 1 akawa 2 term na akathetera thirikari akawa kwengwe akuritaniria yo ya muntu umwe akawira na ye mutindo kanete maua awe 2 term lakana witoka cio profesa musiara inya kawira wengo atumirie kuwa so bara bate mutethia iwingu gwira we ibarai na uko kwa gendege bagiwa 2 term tibo na 2 term ho baru kawira achoka tithai baru akawira achoka ru akawambi 2 term ya mbere na bathime abere etiginya kanise ni yelembe bwete engagement ithato bwe 2 term lakini mutuma na koroma mairi ithato kiani kuyuriu akuwania ntu bakwa kenda bobo buretera bibo kwenda kenda stand imwe mairi ithato yokwa stand imwe mawa yokwa stand imwe ra githongo ngetura konekeri mutolo ithithwa mbitikiria ni mbwe 2 term na ntu ba muthiki ya bauba kawiri batore bamuwire so profesa na thirikari Ruto bibi ombo botethia Meru antu ba Meru batu mireka bwa barabara ire ikwa cionthe cia Meru ira itura kulala mikoro ikabwa batu twa support thirikari so babwire utonia na vitendo ndaona rawa ni the bridge kathithwa na 7 billion awa kiumia kitweta iki akwanjire kuthithwa ri kakwe Mumiru ukarwira ri ori ngimbi na twende tukiloga barabara ni thitwona thi na ntu betu bakwirite guo so bira biombo tethia thirikari ikubwithia mantu yara berite mbi wananchi ndibwa muntu kagwelenga profesa mwire ituri tutethi Miraa thai tiria ana baegembe bembe bonda baitochoka ndesku bara bathoma national mbere batu antu bembe tutura arimu bakwetu batura kuwithe degree mwarimu wa primary P1 bonde ba grade ra bara withe degree kusikura atura ciambia ciambi cia Miraa mbali na kamushara karakore kanini ibo arimu bambere kuona baba inge baita kuthithia degree ina university cionthe bila kemu ugaita kemu ero na Mount Kenya arimu baba umembe bonde ba withe degree rira kurare ambia cia Miraa thai uti umba kwirira degree
private uteumba nuko wata secondary ira nene ira anto beto baenda ciana thaĩ ũtĩwendia ankwenda profesa ibubu anto betu nya mwana aitwa secondary riku atiki aciambia cia wita kusikura atura ciambia cia mira bibi umbo tomato tuwa thirikari ikauma na winte ara ciorongoni na ntenda kugacia nkoro yego bibi umbo toma thirikari yona support yonthe ibakabwithia mantu tukwa ya mira ya barabara ya sibitari ubagwa level 5 ike na yete kukuthithia level 5 iwa level 6 bakathithia mantu yuto aba support lakini kugotuka tebwithika amero no withira anto tuba nya bakuringira mpi lakini ndebene bakoni mwanki ketho mwanya mantu jaigio karibu na mantele kiri nonto ito ida kuona kanya ndo no kutegera mantu jaja ma bitha bani PR right so fano tuge mantu jakirereti after all that was done kuma gavana kwa yana askari bara kusinandikira askari 50 na barabange nabo batachokero bunduki nabo 20 so askari 2072 babandiki thirikari county na ngari jele kwithito kwina ukiri na manjaribio uya thatu kwi ng'ombe ciyirwe na araba anto beto buri ciywa na askari beto bafaule bombero tetheria kuchokia kwi ng'ombe ciyisetiania kiumia guke kethiete guke sento beto na ciucia chokere cieke la bwatho cieke la ruicia chokere kwi ciyirwe na aramwathi kontu kwita lweka kinisa na ng'ombe unacio cia chokere cia watirwe itirakela inya barabareka uya isolo mondogasi choko kwi ng'ombe ciyirwe tiania o 20 something na cirarwiri ntuku ithatu rongo ruru to mulima bendera anto arithi baise mulima bendera ikuwate kabarabara ka ukuma ikamwe baita bakaitha ng'ombe kunya kiumia na otebe bo baritabio kuo kinyori ngamba mwete etikinya so babo ingaira tu kabarabara ne kau bakaria kiumia mwankare bo kabuta bo idro bwebele baturia ng'ombe lakini bekorwa 2 days oro ng'ombe 12 nironekanire na ijele ithatu irathi na ntiri imwe nya irathi so ng'ombe ingi ibafaulero turio tuku lakini acio ni thia baithite ku rongone ru so ni chucho anu acio usikwe na askari bekwe na nyandro ibakolelia bora kukari so ibakuona ng'ombe tu no irongone ru ruru to mlango mbaya so kuma mutumare kwa na askari bara ngwe nene neritikite manto yo salama na abunyitie na 90% kusi ng'ombe ile yawa ntuko cionthe neto miki askari bara ba NPR ba amwimbi minya rirambere omuntu arana kuria na bunduki kwawe rira kukeya wamba kubadhuranira beta ku bachamania mo beta ngwe njomu mwankari nyamo kwa tugenyi threat kibono wite watorera bwaku na ibwako na tuende tuna bunduki utoka minya mwamba atena alama oibwa risasi egorera na toko ikyo either no oro inyamo ensako lakini bai kambini urawona ibito maona borisi bari ya kambini kendari kukeya atari bonde bakuma beamu na bakabanga bora baeta so ngwiranga bana alitire ngwe nene muno beki kambe yele ya NPR peke yao ndo moru na malaene na itukwe na kubanga kuthithia kambi ingi antu kwito makinya askari bo 22 no nto batereya aba wither roveting kenda bachogero bunduki askari bo 22 na antu abeta kwengela babangi na beko station yengi so to na station ithatu si askari ba county na nyakwe na mpango engela bakinyenyeana kus obora murimi weria akwolelwa kinya murimi ng'ombe senyama inyo ni murimi oya murimi o kaua o mayani o mireu to kwariria kinya murimi o ng'ombe senyama na kinya we koewa service thirikari kusi the manto security manto national government county government to county government no national government iyo ngabana okumira abe aekira askari bo beto ba county kenda bakaria ng'ombe
awita maeneo ya Egembe North na ara mwathi wondi ntwambui ntunene na thu ilo ason ikwara muno kinya bikora bitebuja na Tiania na Egembe Central akira Ng'ondu njia na Kangeta na Muthara Karama na tigani isi no akithi na Thwana antobuni arithi kwa kinyanga iti ati anabo boya so ntobira biombo survive kwa ng'ombe cia nyama ng'ombe cieria itebwo kwa kinyoka anto ng'ombe cieria nara itebatethia lakini ng'ombe cia nyama icikura nonto aithi kororire bya korebyo mundene byare okura oka ng'ombe ira cia nyama nyankire ekuo nonto cionire ya nyanki bonga ikiagona tu itonini ni survive so no rithi no remi bobweri kwatilwa muno gwe tumona ngavana ekirite inyao nonto anto bantu unda kwirira awita family ile cie ng'ombe ici ithomethacia barabara ari mung'ao na mpempe batomba kuthoma kusi mung'ao ya maingi utikura mpempe itikura lakini ng'ombe ni survive yusha nyama inya komia atia wonke kona tu ina kanyangi kanini ni survive right so nanto no rithi bobweri kwatilwa saindi ora bange bakumenyero ora baraberia bakowa mbeu bona wabweri kwa warisasi sio karia ng'ombe sio yeah. Thank you. Arembera ito muremi Kathurima nto auta arembera hapo kwa usalama ndio naunga mkono governor Tigania West Mutunga tunamtoa. Alright, ibwaga sana. Kire mantu jau bona mantra mpende kumenya ntoga governor Mutuma kabachokirie kairi. Imbi ali reason pengine ya former governor kweberia those askari bau na ube NPR na kwena ndo hichonde pengine ogume biro kaleta ground imbi ali reason ya kweberia na kwena otho askari ba Rangers ba rethate ba training manyani ngoyo ya munyo baiketie na ba Land Cruiser kireito ya batu bari men adelea nabo nsi kware anindi ng'ombe weiu yes kawire kwe ya nonto ako akwenda kufundis abunge arua security na national government okay me muntu umwe no mwe awende abunge baiba kumubanga oakuritwa no ira withinura askari bara na ngare achunana so yari kupanish abunge na kawire ko withinura askari andu baba kwite sub county ndo tarerenya Tigania East Tigania West Egembe Central Egembe North ni antu 120 ari omuromeri wa askari bo weta Njweri kinyaka wira atetere kwa Njweri pole so antu ba 120 na ng'ombe saindi ngiri kenda ira ciyeto miaka luka wira ari ngavana ng'ombe saindi ngiri kenda mbira ari thibau nene family interview bionde ikawira bwiri utarirwa ukakwethora ntugwe Mutuma atucokeria otinto bikuiywa ikonia rebi yirwa muno ira kawira withirwa askari baigo ni aba orishire mwene acia mauta yangari lakini ngari cia county nonto governor na directed siethwa ciena mauta tha cionthe iba kuomba ko manage kwiria wamba bo ntuku bathanwa ngari u na thamburu baiya omba kwibaro ikuyo mutuate auke ibucire yore kawira ari governor so kawira oitere ibe tomambira anto baba kwite ba kawira na tarero ikobyo bo myakoro amuntu ageto mutema wa mwelia ndawa akwa wo tarero gugawe ura eleruo salama arorowa ikawira worwere ng'ombe cietu saidi ngiri kenda ira cietire ira cie thamburu ikawira woyere na imbo na ya kaimwe cio tha shwara minyaka mbwa umani kusimbo na akiwa we ng'ombe bare arithi na cio itiyawa na atoro kaira cia miro bangi na ko ikana kamiro karetie kaiyo so no ritere askari gwelo mwankau no withirure askari kenda panis abunge Mpuru Mutunga Kile na Taitumu arwende no ntoba ibakorwa uni bakotebyo nkomba nani ngwera yo ngwena security baba lo mwo muno tingavana ni abunge ba oro ne antobo ugo tomo ibo muntu agwa Mutunga kaeta ndo Mutunga na kuona ke Mutunga oremere inde ukegotha Mutunga na atomere Mutuma aruma ngavana na Mutuma okariria no okariria na
na njira iwe ngito mutunga ogariria tubwiri kwithwa tukithwanacia usalama bobo athukirwe ngavana ora wariku. Lakini in simple ruga in the next few years guketha kugucoka nomo kapsa kwanza tuikira bo bange beyete askari bakinyana antu ibete baure ng'ombe utiga iyo ringi mikakatira tuwika kinyaro itwara mushamanino na ngavana na njirani beto baisiolo baraturukana itutethania abo bo tute kururithia kuse aturukana bara ibeye ko realize ko bari Meru na county commissioner Meru na onere kwina bata ya ngwataniro yetu nabo na nyabo bayo obunduki cia national government kenda batuthethere girukaria kinya ng'ombe uiragitawara wongoneru ni aturukana bo bagumite gukurita so ukiakwethora aturukana tuguthiria tofauti abo batutwiya ni athamburu ake twainga ka tukuthotu tutiere kidogo ng'ombe ikaria bo bweya Wakatokere kaya bwana wantare kuna mtongo ndo muchogere kiro kia muthia twetete ari mbira ndiretwa Nicholas Mutiga kumaga umpu uliza mantire kama anafikiria Kawira Mwangaza atafika kwa debe na kama atafika kwa debe yeye na mutuma nani anaweza beba hiki kitu wewe kaya Bwambere sheria ya Kenya Kawira atithire ndebene 10 years nanga koti ke kwevukumbika emukilia lakini kugotuka na impeachirwe kusi atwitite no bwo akara na impeachirwe kinya koti kawata na koti enge na senate na mengira Kawira atiromba kura oititu impeachirwe ni county assembly ya Kiambu na impeachwe senate na koti itamu kilia mwankathai na atura cia maamba Supreme Court songo the same nerire koromba kura Mombasa agethwa na si Nairobi ya impeach atemba koromba etana kinya yo koti yarea kwatika sheria ABC temukilia so Kawira atithire ndebene na boye linde mwire nya Kawira akende bene twe mushinda rukiri kinyoro gothwane kwa wafuasi Kawira ari antu baba eo mandabuti nderete antu tukwemwe no rari kurara mengere Safaricom kwera lerari kwe Safaricom utona antu barojora ende Safaricom bigaromba kure ewa no ntono ga nanto abainge mia muntu riroka woka antu ngamunti bakoira mushamaniene na scenario ra kura sharingi 2022 Kawira ari akura ngirimane lake mithika ne yire meri ile ari akura ngirwano ite kirito na ari angiriana so bacho antu bakiwa Kawira ari antu abainge gasha baiko Kawira tu asindire kura no ntomunyana wire ngabana ni mama mporo na wata nyonto agwa ngabana ni mama kana tibo mporo etha ciao so bara betherie Kawira ngabana imunya na mporo kura setigania east na west icio cietherie Kawira ngabana iki ya kuringwa munya atenje ge Kawira atishinda ka 2007 kombe Kawira bagetha we amwa munya ke batitha be amwa na ikura cia munya setomera shinda kashinda njirere kwa nya ndo baona kweta mucemaniene kinya mtu ageyara akona na cieruki ara tauni ara gango kwe nyumwera ito biti ura aina ageya biti ngau ara mwetindo akatheka au withira nto boyuri ubagona biti ngau lakini unge ageya mburi anto to loma nayo so anto no bone kintu kira fani kana kira ki batona tendi ndo bira bya bendete kwa muci kusike ng'ombe muntu na adorayo mburi muntu na adorayo kimbiti ngau atamiona ndibe yakona Kawira ndo bako ya mbiti ngau eto ngabuti matrisi mwanto bakindanira ora wona Safaricom rebe yetera leira beyete na thimu emwe thimu yele kai 10 na t-shirt o manale ugetha tauni yonda kai wikwa na ndo abakotharani omuntu ari uthwani araka akona mbati kana mucetho ya kamari antu ketha bonde bacethere kamari bweka antu ngirie mwe bwekelete lakini ukaria no mwe ile ingi ciete nora ugari mwene kamari so bara bakuthwania Kawira no ethere direct ke mutumani urongo Kawira ari atu mucinda rukiri alright themwe thank you so much tokere kaya maybe pattern shot yakubwa na mantreni riko kira Meru na tongeria bonde bombe ndakwa woni mantu akorwa ari bonkuona bwe bonene i professor tu antu bage bamwire okay
mucetho yu antu baretero mwira na utharaka bareke ayu yombo shokia miru thinene na nya professor support ira batu amiru tu mwa tukona akaumiuria ngirengi iyo mbenda kuwa ni deputy president yetu tukwendete na anara mutuma wita kuonde na wita ikuwera batu tukuwera antu bareke kwiyogwira ritoke nda tukuwira na riroka na platform riroka ya na kanya kandwari ontu kinyethro atene kwethia buo na utuma antu bamiru bakethera bena wasiwasi awe kusiti batu agituronere kinya supporters ba mutumi baronere so rira professor ka tanto kwaku baya agenda ciaku bareke kwiyogwa cio wethru wo betite baromba support ibe bako bo support mantu ya kwaya ni antu yomba kuleta thina miru ringi gombe na kuabukira antu baraba ba professor baraba ambo mwira untu mumiru nyoena ba mwira ura tukua aiwa so botu enda minye bu okay awe tanto kwaku bakeo kwira bila bakwenda bwithiria webere biwa babwithiria kusi wo wino weso kinya bakwira otumba so biro komba babwithiria yara yangi yara kwayo achoke miru siasa na turari ringi. All right. Yeah. Pengine advice yaku ke antu papa ukugera bende ne thirikari na ibakogeria kumiura ndene county. Antu babe thirikari na bakura thirikari. No nto bakoya chanje bakore mamutuga na bani. Yeah. Diungi. Na saindi boneka no raendete antu buri kwa kwengwa kwa buri nya kumo kan. No reason wengo. Yeah. Okay ugothwa no kuthwania mutuma kauma kawire yeri imbio gore akore tanja wetera kawire ya au chokia. Yeah, babe thirikari ni bakuthwani wi baite bongo. Tara mutu munene wewe nto waiba kuoneka na iba buri kwa muingo ne weke muingo ne tu. Alright, ibaga sana bana mantele. Ibaga sana mutagerio to na barabonde bedrete paketo dinga taira. Ibaga sana karemu karemera mbero meta kenjo. Thank you sana for following. Arembira Tiles 2 Hotel tuko ndani upande wa Maua. Thank you so much. Ikodra wino na mubango ruga kevye sana mantere to ruga 2 term na governor mutumanto idinki iboga sana thank you so much mutegeri onike thangi kagara tantau mubango joto turinge imango kare na Jacob Mantela gotarire manto jegi otongire bo county mono mushemene jura igoro na kurita uge bwawe na nkuruki ariria manto kinyaje ege kimera kira kithirito giketa na mbere na kuleta nkushanio ndene ya ndegoro yonde ya Kenya bedrwe gekwandagara kagita gakega nkuruki otegeri bo bwega bwa Meru TV togashamane ntukwa rojo ndene mubango joge kaboge siasa arankethera nkureterete bamwe batongere ku account ethera kanithi twithira tukimenyaga uge boro terero na bu ni buriko ethera rona kagita kega